Ya good. Susu. Apa susu? I don't know susu. Milk. Milk. Ini susu ini. Milk. Milk guys. Oke, pelan-pelan ya. Cakal guys. Nanti kalian check out ya baju cakal. Cakal bro, lihat Oh, no pelan. dinner candy no lihat party. ini teh. Ois. Mana Bogel? Tuh tiga. Oh, cakal-cakalnya. Nih guys, kalau kalian susah modal ya, susah modal. Kalau kalian susah modal, nah ini nah. Nah, tukang cimori. Wah. Astagfirullah. Oke. Oh, Oke. you like itu, Cul? Nah, you like telur, guys, telur. Papi RK. Kak Dinar di Malaysia, enggak. Semalam fighting guys, ada yang berantem di klubnya. Jadi sekarang lagi sama polisi, lagi nggak boleh buka klubnya. Jadi kayaknya diundur aku ke Malaysia jadwalnya. Kamboja aja. Ih kebab nih, kebab bro. Bro. Hey, this is kebab. This is kebab and what is this the names? French fries. How old are you? I'm 17. I'm 17 years old, you know. See my face. I'm 17 years old. Guys. Shh. Kebab. Hah? Oh, anak keju. Ketua MBG ikut ke Kamboja, guys. Jadi ke Kamboja ada tiket perginya ke Kamboja, ada tiket, tapi nggak ada tiket pulangnya. Masa si Bogel? Halo Kak Dinar, halo juga. This is cheese. You know kebab there. Ini roti kebab. Ada ya? Ih, sosis yang ini Neng nih, nanti kok di itu di ini. Ah, yang ini. Nanti tuh kayak di itu enak. Ah, iya. Apa ya namanya? No. This sih your kebab. Mana ya tadi aku lihat kebab. Oh, ini nih, your kebab ya. Ah. Ini kan roti kamu, bukan? Ini roti canai. Oh, India ya roti canai mah bukan. Ini enak banget this waduh. This is very enak. I don't know. Oke, only one. Oh, tuh enak ini, enak banget. Awas kamu minta ya. French fries? Ya, French fries. But you have for French fries. Ya, have. Okay. Kami doakan. Belum dibayar, Cimori udah dimakan. Nugget your nugget. Oh, Udah aku doakan kamu Nendi. ya. Nah, oke, isi kirim. Dia doakan kau menang besok. Jadi kita besok nobar ya. Kamu sini nih ya yang di TV tuh. Kami nobar ya. Ya. Kami nobar, guys. Nendi mau fighting besok, guys. Doain guys, semoga menang. Es krim anak teteh. Ya. Isi kirim. Semangat, jaga ini. Isi kirim. Gimana, Neng? Jangan Gimana? begadang. Allah ya Es krim? Si kirim ini es krim. Esi kirim, Es esi kirim. krim. Gutu puluh. No, this is nugget, your nugget. Ya, sini aja sini. Kamu lihat si Neng Rina bilang itu isi kirim. Anaknya Teteh. Aing gabut ya punya anak. Maklum guys, terlalu banyak show DJ. Jadi ujung-ujungnya aku punya anak tanpa melahirkan ya. Itu yang Is nugget good. Ini sih apa tuh namanya, chicken wings. Aku mau chicken wings tuh. Enggak, aku semenjak pindah rumah baru nggak pernah belanja bulanan loh, karena aku show tour DJ terus. Wah,
show tour DJ aku membeludak guys. Nak, ini mau Koko Crunch nak. Nak, mau Koko Crunch. Shh. This one Koko Crunch for breakfast with susu. I think this one for your breakfast or not? But we need to apa tuh namanya milk. Neng, bumbu-bumbuan Neng, jangan lupa Neng. Bumbu-bumbu Dedi. Nah, ini suster satu. Dinner is my idol. Of course guys, good. Kayak aku nggak banyak bacot sosmed, tapi kerjanya nyata guys. Bukan daging. Oh ini. But you cooking, I don't know. I don't know how to cooking. I don't know how to cooking. Kita masak. Ya kita masak malam ini. Ya tonight we masak ya. Ini. Yeah. Enggak, Resul ada ini guys, ada apartemen dia, tapi kita ada di mana kita rame-ramean sama si Bogel. Teh kamera belakang. Soalnya aku bakal tour DJ guys, jangan bilang-bilang. Aku nggak akan di Jakarta, biarin aja mereka. For breakfast. Oke, for breakfast. Coba aku nggak tahu But ini Turkish breakfast kayak gimana. Belanja sembako, iya guys, kita nggak akan makan ke restoran. Kita mau masak sendiri. Kasih timun kak katanya. Kalian tap layar guys sama orange team guys. Kaosnya your t-shirt dijual atau enggak? Tunggu di keranjang kuning ya. ordinary. Lihat yang punya aku. Guys, no dinner candy, no party guys. Kenceng aku mau banyak ini. Enjoy. Enjoy. Enjoy brother. Gimana Cul? Enjoy. Gimana? Enjoy. Guys, lencak. Udah lencak. Udah. Whether you like? Yes. Ini Like. kawun. Hah? Kawun. Itu ini melon. Hah? Melon. Kawun. Melon Indonesian. No melon, kawun. Kita masak ya, abis ini kita masak ya. Ya nanti kita masak ya, saksikan tontonnya. Spaghetti. Yang belum laporan dulu guys. Absen guys. Dad. Yes, durian. You like durian? You like? Go. You tuh strong. Oh, enak tuh, serius. Enak. Ini enak ini. Brother, enak kan? Hah? Durian enak, ah? Bau? Apa? Bau. Mana bau? Cobain durian aja. Udah. You like? Aku kalau syuting nggak makan durian, nggak makan pete. Kalau mau syuting besok aku mau syuting soalnya. No good katanya, no good.
Mana? Cul, diambil aja Cul, kita bikin konten, ambil. Ah, you popo. For you. Ah, for you. Wah, mana buat saya? What, Popo? Challenge? No for Bogel. Wah, kenapa untuk saya? Oh, dan ngapain Kenapa? di Popo? For my baby. Ya, you baby tuh. You baby. Aku mau itu spaghetti ya. This is your this one. Tomato kamu apa? My sauce tomato. Buram ya? No tomato. Oh, Tomato. coba tanya. Tomato. Tomato. Tomate ka bang? Tomato. Not spicy. Yes, this is tomato. Saus tomato. Guys, lapar nu guys, absen guys. Spicy. No, that's not spicy. That's tomat ya, jeri. Oh, jeri tanya jeri. Sudah kulap lo teman-teman. Spicy. Not spicy. This is spicy. Olam daddy. You buy, I buy. Hah? I buy dua. Aku bayi berapa? Nah, ya udahlah, nggak apa-apa. Kalian makan terus. Tet, tedet, 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 tet, tedet, 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 tedet. Ini bawa aja nih. Tet, tedet, 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 tedet. Aku mau kopi. Oh. Hah? Enak ya? Pesen yang susuk ya. Game. Itu apa? Tuh nyobain. Ini main gamenya gimana ini? Tinggal tarik aja sih. Kalau ditarik menang kupon gitu kak. Iya, ada hadiahnya Kamu kayak gitu sama toples. This is tarik. Ini bolanya Ya games, they have games. Aku mau main sekali. Aku dulu ya. Aku. Ah, kamu udah besar. Ah, siapa teh? Ih. Apa? Untuk hadiahnya, tapi kalau udah belanja 75 dulu ya. 7 produk Gimana? Greenfield. Gimana? Apa aja? Belanja 25.000, beli ini ininya, dapat Kakak. gelas. Iya. Oh, gelas apa gelasnya? Bagus. Ya kayak gitu sih kak. Belanja kita banyak. Nah ini aja sih hadiahnya cuma 2 macam. Ada Oh, mau gelas kayak gini sama toples. bagus lah. Beli lah. hijau. So kamu main. Pindah. Main. Kurang kayak gini kak hadiahnya. Iya. Oh iya bagus. Oke. Go. main kak. Go main. Ah Main apa? kalau kalah. Halu aku. Neng. Ini gratis kan? Coba aja apa? Dua apa? Dua apa? Dua apa? Ya, dua. Coba asal Gede, main. gede. Bang. Woi. Ih, kalian sama berdua-dua. Jodoh ya? Ih. Serius loh. Udah nggak ada ya? Boleh kamu kan main. Apa gamenya Aku dong. bebas. Betul loh, apa tuh? Aku buat kumur-kumur guys, abis. Kayak gini nih guys. Berarti dapat berapa kan tadi?
Ya, ini aku habis buat kumur-kumur ini. Beli yang kecil juga kali ya buat tur. Yang kecil ini satu. Ini apa yang Ya, yang biru aja. Bagus. Yang biru lebih seger. Oke. Kalian itu buat biaya rumah tangga. I have this one. ini Neneng? No, it's okay. Buy again. I have dua. Ya, it's okay lah. Kita kan males ke market. Aja, itu dinarkin Dinopati. Iya. Tisu. Guys, tisu belum ya? Neng, tisu belum? Itu yang kecil itu udah punya itu. Oh iya, yang satu. Aku ambilnya biar pakai ini mencel saya mandi GPU. Ini guys, jadi aku ambil ini. Buat saya mandi GPU guys. Dia mau mandi GPU. Kak Dinar diajak collab sama Hagia. Iya, cuman tanggalnya itu aku janjian tanggal 30. Cuman sama Kak Jedar Vincent ulang tahun. Aku nggak bisa, lagi show. Tampilnya cantik. Nih, ini nih sempak kamu, beli sempak kamu. Guys, ini buat cemilan guys, kita beli kaleng kongguan guys. Ini buat cemilan di rumah. Jadi anak-anak nggak pada jajan di luar. Guys, beli kaleng kongguan. Jadi anak-anak nggak jajan di luar. Nih anak-anak aku biar pada di rumah aja betah. Biar gue punya anak oplok. Ini kayaknya coklat enak deh guys. Apalagi ya? Ini nih kayaknya enak. Ini enak nih. Anak aku suka pada coklat. Nah, ondenya. Oh, ini nih Astor, ini enak nih. Ya, this you. Nah, di coklat, all coklat for you. Coklat. Mana Dedi? Eta cokotan. Lihat, Dede. Dedi, coklat ini semua ambil. Udah hese itu nyaho tuh ngerti. Nah, tuh kan cek aing oge naon pastinya. Bayi banyak lah, masa 2, 5, 10. We not go to market. Aku banyak show, aku nggak akan ke market lagi, malas. Lihat bocah nyarinya coklat guys. Aku punya anak bayi banyak guys. Beli topoki kayak gini nih yang coklat. Si coklat. Nih, Yemek. Dikirim. Si Yemek harus beli coklat yang banyak ini. Bayar coklat tuh sih tamu kesidangan coklat wae. Enggak ada, Wak. Tapi wadahnya gimana ya? Guys, kita abis ini kita itu ya, kita apa tuh namanya? Masak ya. Bagus, kamera jelek. Oh, Silver Queen, you're Silver Queen. Silver Queen. I don't know. Ya, you like Silver Queen. Ada sih programa apa beli? Kamu beli Silver Queen nggak? Belilah, beli itu bakal kelaparan Silver Queen juga nanti pingsan. Nih coklat. Si eta mah tidak aman wae can. Oh, this Mau? one good. No. Siapa mau anaknya?
biru mantap teman, yang biru. Yang ini guys. Cul. Yuk. Beli. Oke. Selamat sore guys. Jangan lupa dibayar. Pada sahabat super Alif, ditunggu kehadirannya di area kasir. Informasi tiket store nomor 1 segera terima kasih. Ini flower. Bagus. Bisa muter. Oh, itu budak letih. Bagus lah. Aduh, aing mah dapat flowers begini. Kuru yemiş mana? Kuru yemiş. Bahasa guys, bahasa Indonesia apa? Kuru yemiş. Apa kurimis? Kuru yemiş. Nya naon atuh nyaho. Ah, kurimis. Kuru yemiş. Coba translatekan boga cepet tanya ke. Apa kurimis, guys? Gerimis ya, gerimis mengundang. Gerimis. Hujan. Hujan. Kumis. Kuru yemiş. Cukur kumis. Ya, Oh, cukur kumis. kumis. For this jilet. No. Ya tuh translate pakai HP. Kuru yemiş. Kremes. Oh, makan kering. Kuru yemiş. Gila. Oh, yang gila. Siapa yang gila? What is Kuriemis? Wait ya. I think salah deh. Kuru yemiş. Oh, kismis. Ini fish. Yo, kismis. Kuru yemiş guys. Kacang. Kuru yemiş. Coba tanya. Nama apa? Bahasa? Kacang. Maybe kacang, maybe like this. Mix ya, not Ya, kacang. Tanya tukangnya. yang Turkish name all kuru yemiş. Ya, di kita kacang. Kacang. Ya, kacang. Yes. Kacang. Oh, banyak filter guys ya. Kismis. Malu ya, always. Kacang. Udah apa ya? Ya, kacang. Kacang krimis apa? Kacang deh, kacang. Ya. Kacang Arab, Pak, yang Kacang. coba liatin kacang Arab. Oh, di sini kurimis dalamnya. Ya. Fanta, Cola. Jadi sekolah. Fanta, Cola, Sprite. Yes, you want? Yes, Sekolah. mana card. Nggak ada. Iya, ambil aja dulu. Dedi. Kenapa? Mau cola.
Cola, Fanta. Oh, boleh, ntar. Cola, Fanta, Sprite, and Jadi beli itu deh. Bogel, come, Bogel. Come, Bogel, come. No go to Starbucks. Ini Starbucks. Yes, Starbucks. No go to Starbucks ya. Ini white chocolate mocha. Oh, ice white chocolate. Iya, ini ice white mocha. Oke, good. Ini gak enak. Indonesian Golda. Ya, bye. Jadi beli mie pesan dua dus mie goreng. Yang kuah sama yang goreng ya. Indomie tapi ya. Belum. Cola enggak, kolanya biar diambil sendiri. Yang mana kolanya? Pure cola. Oke. Cola which one cola? Original Cola cuman jadi Original zero. Not only for me, maybe for your friend coming. You Ya, give. 2-3. bukan cola itu, mungkin cola yang kayak gitu tuh, Gel. Brother. Ya, ini. Bukan ini ya? No, ya. Yes, ini. 3 ya? Yes, Sprite. Okay. The cola like this not? No. Okay, I'm finished. You? Finish. I finish. Maybe finish. Vitamin mana? CDR ya? Jimori apa Jimori? Mana? Jimori. You already have Cimori before? Yeah, Jimori have guys. Buat bibir. Okay. Itu minyak zaitun. You beli or no? Restoran. Astagfirullahaladzim. Beli lah. Kaos kaki teteh aya. Sosis. No guys, I don't love sosis.
itu no bagus, serius. No bagus. Yes, no. Aku punya begitu no. No mai. Kita carinya. Ini parfum bagus. Ini Ini apa lah? parfum. Yes, kau tahu. No. Aduh. For gigi ama böyle good for böyle white. No, for macun like this, but good. Iya, what? I don't this. Ultra white. Ini yang tadi dapat gemuk. Oh iya. Ini yogurt buat teteh. Oke. This is ultra white, I think good. This is good guys, good. Cari aja yang paling mahal, pasti itu yang bagus. Yang bagus guys. Ya itu bagus. Ya itu bagus. Ultra